Ange Kagame ahishuye urwo yihebeye ikipe ya Rayon Sport. Ange Kagame ni umwana wa Perezida Paul Kagame, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, aho ku rubuga rwe rwa X hagaragaye yambaye jeze y'ubururu n'umweru iriho ikirangantego cy'ikipe ya Rayon Sport. Ibi ngibi byaciye ururondogoro cyane, ndetse n'abanyamakuru babasha kuba bamubaza neza koko kubera iki ashizeho iyi statasi yo kuba yambaye ikipe ya Rayon Sport jezi yayo. Aho rero abanyamakuru bagiyeyo ari benshi cyane, ndetse Ange Kagame yahise abereka urukundo afitiye ikipe ya Rayon Sport, ndetse avuga n'uburyo yumvishije ayifanye n'igihe yahereye ayifana nubwo atigeze abigaragaza. Uyu Ange Kagame nibwo ahishuye bwa mbere ikipe akunda hano mu gihugu cy'u Rwanda, mu makipe ndetse no mu bintu akunda we, dore ko n'umugabo we nawe afana ikipe ya Rayon Sport nk'uko musanzwe mubizi. Aho Ange Kagame rero yatangaje byinshi bitandukanye, avuga n'igihe yahereye rero akunda ikipe ya Rayon Sport yambara ubururu n'umweru. Yagize ubutumwa agenera ikipe ya Rayon Sport muri rusange, haba abafana, ndetse avuga ko ayiri inyuma, atazigera na gatoya areka ikipe ya Rayon Sport kuyifana. Ese Ange Kagame ibintu bimeze gute? Ibyo byose rero ndabikuzaniye gatanu kuri gatanu. Nababwiye ngo rero Rayon Sport izakomeza ikundwe paka kugeza ku saha ya nyuma, ndetse no kukuka ka nyuma, kuko n'umwana wese ari gukura akavuga ikipe ya Rayon Sport, agakura afana ikipe ya Rayon Sport, kuko ubururu n'umweru buri gukomeza kugenda buganza cyane. Ni ibintu byiza rero, ni ibintu by'agaciro. Aho ikipe ya Rayon Sport imyitozo irimbanyije rero, nk'uko musanzwe mubizi ko ubu ngubu dufite imikino dukwiye gukora, ndetse dushaka amatsinda. Murabizi ko gahunda ya mbere ari amatsinda nk'uko musanzwe mubizi. Aho kandi umutoza hari ingingo Francis yatangaje amagambo akomeye cyane kuri Ruboneka Jean Bosco wakinaga mu kipe ya APR FCS, kubeti uyu mukinnyi atarimo gusinyishwa ndetse n'ikiri inyuma. Ese Rayon Sport yafunze isoko? Ibyo byose rero ndabikuzaniye. Ikipe ya Rayon Sport yatsinze ikipe ya Matare United, ikomeje kugenda ikorera ubushuti, ndetse ishaka no kwipima uburyo imeze. Rayon Sport rero yayihangamuye cyane rwose, irayibabaza, yipfunyikira ibitego 3-0. Turasa kandi no kugenda mu tuntu n'utundi turi kugenda tuvuga mu kipe ya Rayon Sport. Ni Rayon 50 TV ikomeje kukugezaho amakuru yizewe kandi asira ibihuha. Wibuka kudushigikira ukanda subscribe, ndetse kandi ukibuka no gukanda kunzogera, like, share and comment, ndetse kandi umufana ufana ikipe ya Rayon Sport kugenda udakoze subscribe ahangaha ni ikintu kibi cyane, ni ikintu giteye agahinda, kuko ntabwo uba ushyigikiye umuyoboro kugezaho amakuru yizewe mu kipe ya Rayon Sport. Ange Kagame, umwana wa Perezida Paul Kagame, yahishuye urwo yihebeye ikipe ya Rayon Sport nyuma y'uko kuri statasi ye hagaragaye yambaye jeze y'ikipe ya Rayon Sport ubururu n'umweru. Nk'uko mubibona ku foto rero, iyi ni foto yari yashize kuri statasi ye yambaye jeze y'ubururu n'umweru. Rero ni ibintu by'agaciro gakomeye cyane kubona umwana wa Perezida Paul Kagame afana ikipe ya Rayon Sport. Ni ibintu bihambaye, nubwo abantu bakomeje kuvuga ngo abafana bafana ikipe ya Rayon Sport ngo ni abantu mbese ni ibintu bibi cyane, ariko nyamara nta muntu wafanye ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport ifanwa n'abantu bakomeye. Ikipe ya Rayon Sport ikundwa n'abantu bafite icubahiro, ndetse bazi n'ikintu bakundiye ikipe ya Rayon Sport. Rero abantu bakomeje
kugenda bavuga ngo Rayon Sport abantu bayifana ngo ni abantu baciriritse, abo ngabo ni ukwibesha, ndetse ayo makuru tugende tuyirinda, ndetse tumenya amakuru mazima. Aho kandi perezida w'ikipe ya Rayon Sport Murenzi Abdulahi yavuze ko isoko ryafunzwe, ndetse anariho tugiye kuza kubabwira uko ibintu bimeze kuri Ruboneka. Byavugwaga ko agomba gusinya amasezerano mu kipe ya Rayon Sport, ariko byarangiye rero ikipe ya Rayon Sport itamubonyemo ico yifuza. Rero ubu ngubu Rayon ikaba yafunze isoko ryayo, abakinyi ifite nabo, ndetse na liste y'abakinyi bari bazakina Sekafa kafu, nabo ngabo bakaba baratanzwe, ndetse n'abakinyi beza, ndetse kandi turabizeye nibo duhaye ubutumwa kugira ngo bazatugerereyo, batuzanire inkuru nziza, batuzanire ibyishimo nk'uko bisanzwe. Ndetse kandi rero hari ingingo Francis ikomeje gukoresha imyitozo yo kwitegura amatsinda, ndetse ariko agomba kwitegura shampiyona, nubwo igihe kitari cyagera ariko kiri kwegereza, kuko ibintu bigomba gutegurwa hakiri kare. Aho rero hari ingingo yakoresheje imyitozo ikomeye cyane, ndetse imyitozo yitabiriwe n'abakinyi batandukanye bo mu kipe ya Rayon Sport, ndetse n'abarwayi nabo bagize imvune nabo bakomeje kwitabwaho mu buryo bukomeye kugira ngo bakire, bagaruke nabo batangire bakore imyitozo yabo, bamenye icyabazanye, dore ko ubu ngubu gahunda ari mu matsinda, ndetse ibikombe bya shampiyona 2026 2027 bigomba kuzinjira mu kipe ya Rayon Sport, ndetse ndahamya neza nashidikanya ko Rayon Sport igomba kuzabitahana, ndetse kandi twizeye ko intsinzi tuzayibona. Rero ikipe ya Rayon Sport abafana barishimye, bakomeje kwishima, ndetse anari nako dukomeje kugenda twunguka n'abafana bo hirya no hino, aba baturuka mu bihugu byo hanze, dore ko mu gihugu cya Tanzania hagaragaye abafana bagera muri 12 rwose bihebeye ikipe ya Rayon Sport. Ibyo ni ibintu by'agaciro gakomeye cyane mu kipe ya Rayon Sport, isaro ry'Inyanza, igikanu cy'imfizi, ubururu